Juče je direktorka Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović-Batut Verica Jovanović ocenila da se u narednih 10 dana može dostići najveći pik pojave COVID-19. A naša ekipa je u Čačku proveravala kakva je epidemiološka slika u Moravičkom okrugu i da li su popunjeni bolnički kapaciteti najveće zdravstvene ustanove na tom području. Tamo je naša koleginica Milena Sokić. Tako je, epidemiološka situacija na području Moravičkog okruga je ozbiljna, ali daje blažu dozu optimizma, kažu članovi radnog tima za praćenje širenja virusa korona. Omikron soj izaziva blažu kliničku sliku bolesti, ali ima dosta inficiranih. Najstariji su i dalje najugroženiji, dok se kod najmlađih beleže samo febrilna stanja. Apsolutno sva febrilna stanja, a vreme virusnih infekcija, ne radi se tu o virusu korone samo, jer broj pozitivne dece se kreće negdje od 10 do 13 dnevno. Bolesnih zdravstvenih radnika ima puno, negdje otprilike oko 20%. Rukovodilac radnog tima za praćenje širenja virusa korona kaže da postoji blaga linija pada u broju inficiranih COVID-om. Izlazimo iz ove psihologije zatvora, psihologije ugroženosti. Jednostavno treba da se vraćamo normalnom životu. Ja mislim da je vreme konačno da se svuda unese jedna doza optimizma. Ja očekujem da ćemo recimo već za 15 dana ući u jednu izuzetno mirnu fazu što se tiče terena. Sad kako će se bolnica smirivati, nisam optimista, to će malo potrajati. A zato što su ti slučajevi dosta teški, radi se o starijim ljudima sa mnogo komorbiditeta i to neće tako brzo ići. U najvećoj zdravstvenoj ustanovi u Čačku, u opštoj bolnici, trenutno se nalaze pacijenti starije životne dobi i nevakcinisani, ali lekari poručuju da bez obzira na lake kliničke slike koje daje omikron soj, treba voditi računa o propisanim merama. Za vesti B92, Milena Sokić.